Okay, that's it. Once again, good afternoon, and thank you so much for staying with us. Dito na tapo Manong yung Jun Seriales, Idol Jun Seriales, I should say, together with Idol John Mark Pastor. Para iti programa na po 1. Adda kami Manen, dito lang 98.5 IFM with the Idol tayo nga FM. Kangarod, dagiti contestant tayo po were judged according to their vocal or tone quality, 40%, musicianship and dynamics interpretation, stage presence, 30%, and nakalabanan dito Ilocano diction, 20%, plus the suitability and the difficulty of the song, that's 10%. And dagiti nagbalin nga judges tayo. We'd like to thank them, of course. Dagiti na anos ng sponsor tayo. Of course, we have Kabsat Ron Sibagan of Boston, Massachusetts. Kabsat Kathy Salvador of Hilo, Hawaii. Nelly Mariana of Hong Kong. Auntie Charity. Charity Lianes. USA. Porterville, California. Yeah. John Mark Pastor of Spain. Apo, Spain. And of course, Spain. Spain. Ano di Spain? Ano dyan? It's painful. Losing you is painful. And of course, yours truly, Adda po iti connection me no kasanong ag-judge. And kunada kini ading Micah, she is a little bit of a professional singer, and she can give a spiel before singing. But nalalaing ag-pronounce si Ilocano G number 1 ni ading Jerilyn Asuero Colico. So in that case, dahil ito'y apo ti pruweba, tay kayo nga duwa, agsubli kayo to for monthly finals, iso nga isagsagana yun, ti bagbagiyo. Ulitek, a little bit professional ni ading Micah, but then ni ading Jerilyn iti forte na is the panag-pronounce na ti Ilocano. So now na amomon no kasan papintasan kanya ading Micah kan amombot no kas split ka dito yung atatanto na ano when tambi-tambling ka mo makita na nga professional. Anyway, dito nakabuk dito apo ti nakabuklan iti contest ito ta, and they will be receiving agudwada jinti for 500 plus 200, 700, agudwada 700 plus 800, saka 400 dalanginin ko nata, and then 200 jinti naranyag nga abot. Di berberugong nga naranyag nga abot. Ayan, so kadagiti adaan na po iti talento nanamnamain yung nalaing kayong kumansyon can mai-deliver yo iti Ilocano language iti sonata nga nakapinpintas. Then umay kayo agpalista po dito'y 4th floor Oma Building, Rizal Street, Cauayan City 4, and look for apo dagiti napipintas nga binibining Pilipinas candidate mo lang ito'y ni ading Rowena Rajuman Rowena Monchang, and the rest of them di kamo dito duma ading Angelica Valdres. No sana i-search yun dyan Facebook page da dyan 98.5 IFM Cauayan. And adu pa apo iti naka-line up nga nalalaing kumanta, kitaan tayo no kasalot. Nagaduda tata nakita dyan listaan 302 da mamin. Aji may isa na disgrasya nagana so nga 301 dalatan. Okay nga rod, itidmen apo ti mauding nga sonata mi para iti dito yung edition, and ano dito 6 minutes pa yun na. Yeah, so we're going to the mauding nga sonata, and of course dungog kayo tumanin next week apo the same channel 98.5, and masarakan mo iti Facebook iti Facebook pages me, Facebook page di 98.5, Facebook page ko kan Facebook page niya page Adda kami latabo, adda kami tumanin next week. Of course, ano ti kanta kaya mo yung kansunan ta. Adda kami tumanin next week. Apo nga mga tabay kata kayo. Saktag kanta. Nga siga, apay ngay. Medyo naman nagtibo sis ko kay. Ay, Diyos ko. Ate man tiket ko nga rod. Okay? Mga tad iti guide ka na tayo amin. May sakadag iti favorite song ko apo ditoy. And sabi ko matagbaling nga inspirasyon kada tayo dito mensahe na dating nga sonata. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times of
footprints in the sand. Nagtagtagaan na pakitirabi. Kadwak kanungag pag napagnaji igit ti baybay ni Abong. Ket sa dilangit, nagparang dagiti ladawan ti paspasamak iti biyag ko. Ket kada pasamak, madlaw ko iti may sa apares iti tugot iti igit ti baybay. Tugot ko hatay maysa, ket bagimet ni Apo tay maysa. Iti ka maodyana na pasamak, tinalyaw ko manen dagiti tugot iti kadaratan. Nasintir ko atong galiday wenno sa emapaset iti biyag ko, may salaengan at tugot ti makitkitak. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand. Naburi-bura na ket dinabog ko ni Apo no apay. Apo Dios, inkarim asurutag ti pagayatam ket di nagtupulos ibat bati. Ngim apay ta itutunggal sa ken riribok iti biyag ko, may salaangan iti tugot a makitkitak. Tiyak maawatan no apay. Ngano kaanua kasapulan kaunay ket panawan na. Ket nagsarita ni Apo Dios. Anak ko, patpatgak nga anak ko. Dungdungwan ka ket di kan tupulos panawan. Kadagiti panawen nga agsagsagaba ka, ken makitam amay may salangit itugot iti kadaratan, kayat nasawan, inugba ka. Footprints in the sand, he held me in his hand, he gave me strength to face the coming day. At times I felt so alone, I was never on my own. Someday I'll understand. Footprints in the sand, footprints in the sand.